Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dung, Bang Dani. Bang Dani. baik Dung. Baik. Wah Ade. Ade. Tare. Wah, Pak Haji. Ada apa Dung? Bang Dani. Ya Allah, Ramdhani. Wah, Gimana? maaf Wak. Ayah belum sempat. Udah deh. Soal cerita lain kali aja. Ayo, Mendingan lu istirahat dulu, Gi. Bang Dani dari mana aja? Nanti abang ceritain. Iya. Misi Wak. Iya, iya. Hei, Bunyu. Assalamualaikum. Hanya di kipe. Pakai assalamualaikum segala. Hei, lu yang namanya Ramdhani ya? Hah? Ayah bang. Kabarnya lu udah berani ngelawan anak buah gue. Iya kan? Ayah nggak jual bang. Tapi kalau abang jual, ya ayah beli. Gue pengen tahu sampai di mana kepintaran lu. Maaf bang. Kalau abang maunya begitu, ayah terpaksa bela diri bang. Dirodok. Tuing, ya kan? Lu jajal dia. Baik juragan. Maafin ayah bang. Rasain. Ya! 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 Mampus lu. Impas. Lu lempar dia ke kali. Baik juragan. Ya! Ayo, jalan. Bang Murad. Bang Murad, Bang Murad. Bang Murad. Lo dong. Iya bang. Ada apa dong? Bang Dani bang. Hah? Dani? Iya. Ada apa sama Ramdhani dong? Hah? Bang Dani dipukulin mandor dari Dipukul? po. Apa? Dipukulin. Jangan-jangan Ya dia Allah. mati. Ya Allah. Mati. Kenapa jadi begini? Lu ngomong yang bener ya? Iya bang, bener bang. Kalau nggak percaya kita lihat aja bang. Yuk kita lihat sana. Ayo. Cepet tunjukin. Mana dong? Hah? Di sana Dong? bang. Lu jangan bohong lu dong. Iya. Mana? No. Ya. Ya Allah. Jangan-jangan udah Ramdhani. kanyut po. Mon, Udah deh, Mon. Lu jangan nangis aja. Serahin aja sama yang kuasa. Iya nggak dong? Iya bener po. Relain aja kalau dia udah mati po. Udah, lu jangan ikut nangis. Iya. Ayo kita cari Iya. bawah. Ayo. Bang. Ayo cepet.